rezultatom 7-5. Uskoro ćemo vidjeti brojke koje neće biti potpuno merodavne. Različito je tekao ovaj prvi set i različito su se ponašali u ovom prvom setu i Novak i Nadal. Bilo je to nekih sjajnih momenta i nekih loših, ali generalno utisak da je prvi set bio odličan. Vetar je dosta smetao, teški uslovi, teren nije baš najbolji, ali na kraju se bolje snašao srpski igrač posle, kao što rekao, 71 minuta. Da! 7-5, 7-6 i Novak je u polufinalu Rima. Šampion Rima ostaje u igri u borbi za novi trofej. Novak brani titulu osvojeno posljednje 2 sezone. Nadal ovako namuče Novaka.